mabyina Amerika rero nuko ugasanga biriya byana nk'iki ngiki ubundi kiba cyavanye mukuri icyo cyana byanyu mu nzira tubahe banyu bacu nk'uko mubibona uno munsi twasuye umwana wigana ka kagabo bita ngo ni kakajwi kabiciye bigacika kuri TikTok ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mwana rero mubona aracyari muto, reka atangira abibwira. Witwa ngo iki? Yitwa Ndagijimana Farasi. Ndagijimana Farasi. None se Ndagijimana ufite imyaka ingahe? Imyaka 15. Ndapfuye none. Ndagijimana François, ukunda kakajwi? Kakajwi ndamukunda cyane. Kakajwi umukundira iki? Kundi ibyo akora bisetsa byiza. None se shaho kakajwi urabona turaziranye cyane. Kakajwi aba mu gihugu bita Amerika. Amerika urahazi? Ni igihugu cyahe cyo muri Afrika cyangwa cyo muri Amerika? Umurwa mukuru wa Amerika bawita ngo iki? Yaminiye nka kakajwi. Urawibagiwe cyangwa wavutse uwo mujyi utabaho? Okay, reka tubyihorere. Ngaho gira ikintu numa kuri kakajwi kuko njyanye ngerageza kubonana nawe inshuro nyinshi zishoboka. Gira icyo numa kuri kakajwi. Kakajwi rero nukumubwira rero akazaza kunfura muri iyi minsi rero. Urabona mvuye guhaha muri Amerika rero nakanyanga zihabana n'akantu muri make kakajwi azakuzanira iki muri Amerika? Amerika rwose yandanzanira shokora. Urakoze cyane. Ndamukubwirira kakajwi sibyo? Rwose muri Amerika buriya kiremera. Sawa. Ubwo tuzagaruka kugusura nzanye na kakajwi sibyo? Yes cyane. Sawa.